manut ring bikiton kerukunan umat beragama puniki juanane sampun side nyobiahang kawentenan masyarakat multikultur di Indonesia, utamanya ne sane nampak ring kauripannya ne suang-suang punika taler Yohana makin sampun tangar teruning sampun api sepatutnya melaksana nyaga tetamian para panglingsir mangges tapiling segala sebuluk masih mekrama ya diastun mabindayan agama. Sane pine utama ide utawi penampen punika kasurat anggen basa Bali. Lomba sekadi puniki lianan ring mupulang penampen kala Presiden Nuldo kayon Yohanani mangde nenten kimut malih anggen basa Bali. Kawentenan wikiton partisipasi publik adung agama sani kelaksanaan oleh basa Bali Wiki Kramo Bali pemekasnyane paro Yohana sampun preside ngicenin penampen indik isu-isu agama sapunapi raga preside ngajinin agama sanesiosan tur side nyaga rahasa pasawitran mangdene tatwam asi miwah sagalak seguluk dumugi acara sekadi puniki preside kelaksanaan malih mangle preside ngicenen pikayunan sani becik saking parjana taler para diwana mangle side basa Bali duweni lestari kayang kebekas.